Ćao ljudi, dobrodošli u drugu šta da gledam epizodu. Format ovih epizode je da ja pričam o filmovima, serijama i anime serijalima koji su svakako vredni gledanja. Shvatio sam da je možda u prošloj epizodi trebalo pričamo o više filmova, a pošto sam samo pričao o filmovima koji su trenutno u bioskopima, a ne idu baš svi u bioskope svake nedelje. Tako da ću sad osim toga da vam preporučim filmove koji možete gledati u udobnosti svoje kuće ili stana ili terase ili auta, šta god da volite, ja ne suđem i ja sam to radio. Za početak sam izabrao 3 filma iz kategorija thriller, komedija i horror, koji su stvarno predobri. Prvo za thriller sam izabrao film Seven Psychopaths. Ovaj film je izašao 2012. godine i prosto je kriminalno kako ga skoro niko nije pogledao. U kratkim crtama radnja prati scenaristu koga igra Colin Farrell, koji dok se muči da napiše scenariju za sljedeći film nekako se nađe u situaciji da mora da beži od plaćenih ubica i šefa mafije jer mu je ukrao psa. Svi likovi su predobro urađeni i film ima neki čudan smisao za humor koji mene oduševio. Drugo, komedija koju svako mora da pogleda je Deadpool. Ok, tehnički ovaj film nije u potpunosti komedija, ali ja sam se smejao od samog početka do samog kraja i sa mnom cijela puna bioskopska sala. Za sad ovo je moj omiljeni film ove godine i ne mogu dovoljno da ga preporučim. I treći film, horror film, je The Visit. Rijetko će naći dobar horror film, pogotovo u skorije vreme, ali ovaj film se nekako izdvojio. Izašao je prošle godine i radnja prati dva klinca koji po prvi put odu u posetu kod svojih baki i deke. Šta tu može loše da se desi? Sudeći po ovom filmu mnogo toga. Nije toliko strašan koliko je prosto jeziv. Više nikad neću gledati stare ljude na isti način. Sada pređemo na seriju. Jedan od mojih trenutno omiljenih serija je The 100. Pogotovo u ovih posljednjih nekoliko epizoda mislim da serija dostiže rang Game of Thronesa. Najozbiljnije, sve bolje i bolje. Radnja je da nakon nuklearne apokalipse koja se desila prije 97 godina, jedini ljudski život koji je opstao su ljudi u svemiru koji žive u nečemu što podsjeća na Noevu barku, ali u svemiru, koji sada moraju da se vrate na zemlju da vide da li uopšte može da se živi na njoj. I onda otkriju da oni baš i nisu jedini koji su preživjeli. Serija ima mnogo cool likove i ima tek 3 sezone, relativno je nova, tako da bilo bi glupo da se propusti. I na kraju anime koji ću da vam preporučim je The Seven Deadly Sins. Ima malo čudnu animaciju, ali je priča odlična. Samo su jednu sezonu uradili, tako da ima samo 24 epizode, ali to je više nego dovoljno za ovaj anime. Plus čak sam pročitao da planiraju da urade kao još jednu sezonu na kraju ove godine. I to je bilo to za ovu drugu šta da gledam epizodu. Ako vam se svidalo, ostavite like dole. Naravno, ako ste novi, kliknite na subscribe da se prijavite i vidite još klipova koje sam radio. Ako imate neki predlog ili bilo šta bih mogao da uradim za sljedeće epizode, pišite u komentarima ispod. Također možete pogledati moje gameplay klipove, za to ću da ostavim link dole u opisu klipa. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi.